PE mentagas ngadon hapuk ke Google Chrome browser kecingmut ke bangakwa ban share cepi hakni ke video kadai kumno pintip sepang kata ke YouTube copyright strike hato pitu yo na em kata ke YouTube copyright strike ke copyright strike kadai ke way na ke pakta ba ya ke YouTube channel jongi ban poi share ke dead channel lene ke channel kan sha delete permanently ngiladu si ban pendon kam tongin page ya kene ke video hadu bekut ndak Kaei ke copyright strike kumno ban yada na kene. Teka sapok ke Google Chrome browser pi ke search button pila ban search hangne kumnem YouTube Health Center pila ban klik search button kene ke YouTube Health Center kedai ke benta ke ba ai ngi ye ke jingshai na ke benta bangintip sepang ke YouTube studio akau jongi bat hangne pi ye ke section ke ba ai hangne YouTube Health Center klik pat open ye kene ke website YouTube Health Center nang ba ngin yo ye ke ta ke jingsisa na ke benta ban tip ke ai ke copyright strike hangne pi don ki benta na ke benta ke YouTube how can I help you ke YouTube ko ong kumno ngan yarap ip na kumno ngin yarap ip nang ta pi ye ke option search box pila ban klik ye kene ke option describe your issue nang ta ye ke option copyright strike anda pila dapat taj ye kene ke section nang ta pila ban klik search. Guys, kumki Android user ma phi manga hangne phi ye ka option understand copyright strike Android. Hangne ngani thu ipi step by step ye ka jingmut jong ne ka copyright strike. Guys, phi hangne ye ka ne ka message ka ba ong kumne ka copyright strike ka dai ka way ne ka ba ye pair ba na baro ki community copyright strike ka badan ha ka content ID clear. Jiayu ladapi yo ye ke copyright strike kas ke copyright strike kedai ke ba lada ke channel jongpi ke yo ye ke copyright strike sin ba pi yo ye ke copyright strike pimla su bandilit ye ka nrai lada pila bandilit ye ke video ru ke copyright strike ke ne be ya ke YouTube channel jongpi nrai ke web ke video ke ba pi yo ye ke copyright strike ke la ban kut hadin kendai pelsengi nrai la ru ban ong lada pi yo hapuk kendai pelsengi Lait ki copyright strike ke channel jongpi direct ke YouTube kan delete ka permanent henre hagata ga Lynti pila bandu chisundon permanently ya ke YouTube channel jongpi husier ke copyright strike nama hapuk kendai pelsengi ladapi receive Lait ki copyright strike ke channel jongpi permanent kan sha delete na ke YouTube team. Guys, ngap ye kene ka video ngan batai pi Lait ke channel jongpi kedai ban yo ye ke copyright strike lada pimla ban husier ye ka we kedai ke copyright strike ka ba pi yo na ki we pat ki creator subu kumanga ngadon ye ke YouTube channel lada pishim ye ki video jonga ngala ban ai ye pi ye ke strike ba ka video ka banga strike ba pishim na nga kelong ke termination video andre lada nga ai pi Lait ki strike tang hapu kendai pesngi ke channel jong pi kan sha delete permanent na po ke YouTube tim hi ba delete ye ka namar ke YouTube ke long ke bakhuj la ong ro hapo YouTube la ban Kamai bun ke Pisa henrai pi debat ban Kamai jar ka hok jar ki video jar la ke content idea na kata ke daw pi deban husier ba phim dai shu ban shim ya ka video na ki wepat ki YouTube channel klem da yu jing bit na mar wat la da pi pan jing bit na ki try video ru don tang tang ki shun ki bisni ya pi ba ka video happy pat ka viral ha ki kam viral kataru kila ban ai pi ka try challenge jong kata ka idea ke ba pi pan ya ki ya kata ke permission don ru ke ba ar hang ne ke ba ngamut ban batai pi chepang kata ke copyright strike kata ke copyright strike ke ba ar ngamut ban batai pi kadai ke ba pi yo na ki third party content kita ki third party content ki dai kumju subu lada pishim la Shna edit ye ki video pishim ye ki dor na ki celebrity ki ba pair pi download ru ye ki dor na ki third party website na ki third party app don ki app kita ki third party ki dai lada dai u app ru u dai u app u bom pat verify de ka sarkar bom don hapo Play Store pi yo tang na ki website ba pi search na po Google na po Chrome browser
ki balong ki on safe hoi pila ban download kum ki dor na po Google na po kino ki website ki ba aya ki dor handrai pi klam pule pi klam shak ya kata ka website lara ka dai ka bala da verify na am ba pen use ki content ki material jongka apo ka YouTube lada pi ba klaban shak ya kata direct ka YouTube channel jong pi marchu upload ya kita ki dor marchu don kita ki clip ki music background kino everything apo ka video editing jong pi pila ban receive ka copyright strike namar ki third party ki dai ki unverified ka government ba pin use na ga banta ki YouTube content jong pi kabalai pat ka step hang ne kadai kapapiyo ni ki spam comment ki spam description ki spam link kita ki spam ki long kum ki fake lena kita ki bomb shift lada dai ki link subu lada pi upload ka video lada dai ka music content funny lena kino ki strategy lena ki content id jong pi upload apo ka YouTube channel jong pi ta kata ka video pi tho ye ka description pi tho ye ka tang ka kata pat ye pi lada phim tho ba ye ka description sa phang kata ka video jong pi kata ka link spam ka wan na kino ki app ki ba pi invite ye ki pralok jong pi subu lada hapo description jong pi paste ye ka link nam ta ka Telegram channel jong pi ka WhatsApp group jong pi andre hapo kita ki order channel jong pi pat pi upload lena pi promote phang kita ki fake lena ki scam website kum ka benta ban Kamai Pisa kum ka jing batai ka bom khoj kum ka jing thok ye ki web pat ki user lena ki jing thok ye ki subscriber jong pi ka YouTube ka web ka description ka web ka video ka web ka link jong pi ka click ya ka namar manta labu daki automation bot hapo YouTube lada pi bakala ka channel jong pi direct kan yo copyright strike hakata ka link ba pi bu hapo description lada dai ka apa pi Kamai Pisa lada dai ka Telegram channel jong pi ka WhatsApp group kan share ya kata ka link jong pi yo let's say hapo kata ka group ka ba pi provide yo link don ki spam na kata ka daw ka YouTube kam sha ya pi ban le kumta lada pi le da ka ba khoj da ka ba follow ya ki rule jong ka IP ya ka Lynti ka ba save lada pi bakala ban le ya kata handrai ka YouTube kan remove ya kata ka video jong pi kan thop pin yo ya ka copyright strike ka main important hi pi dai ban tibba hapo lai hapo kendai pelsengi lada ka YouTube channel jong pi ka yo Lait li ki copyright strike Pim la shu ban ri ka war lano ye ka YouTube channel jong pi sin ba kala sha delete na ka YouTube tim o share ka ta la da pi yo tang ka we ka copyright strike da hapo kan dai pel sngi am don chu ka copyright strike hapo ka channel jong pi da kan kut he automatical han rai hadin ba kala kut ka ta kan dai pel sngi sin ba ka YouTube kala delete ye ka copyright strike na ka YouTube channel jong pi ka long biang ka YouTube ka ba khoj zero copyright strike pat ka long biang ka ba save namar kala long be ka active channel kumbam don ye ka copyright strike Ela da piyo ka wek copyright strike tang kan da pel sngi kampat kot pin yo biang sa ka we pin yo biang sa ka we lai ta li hapo gine kamot ka channel jong pe kala sha delete han ra la da piyo ka copyright strike hatin kan da pel sngi kala expire ta piyo biang sa ka we ka long ka we he ka copyright strike kam hi bot la da ka ya bot piyo menta ka we ta la sha ka we la sngi ka we direct lai ta li hapo gine kan da pel sngi sin balas dang ka copyright strike kata ka da ka rule pa ka YouTube channel jong pe kan termination kas ngalabatai hok e pi chapang ko copyright strike lada pidang don chu ki problem ki bom snga thu chapang ne philaban comment ngan ju bab e pi ha ka wepat ka video bless bun